Ka jingi lekai semi-final ban nengkong menta kasngi kebalapan lekai hamadan jong ka Omsning Sports and Cultural Club kebalai lekai hapanengga henyo wasa persya ya ka YBSC Shela kelalong kebaya syongshit bha da ka jingi pen ibor hapaneng jong ki nongi lekai nambaro artli kitem ka jingkan hoi bat ka jingrisa jungi pej ba nong pejkai kelanang pen syongshit shu ya ka mensemi lekai jong ki rang kencat bol lala ruban sakhi ke jingwan tu jonggi paj ba nong pejkai banwan sakhi ya kene ke jingi khon semi final haba phai cha ke jingi lekai namar ka jingbom la shu banianda ya ke jing rabol bar ke jing penrung bol jonggi rangi lekai jongga YBSC Shela u goalkeeper jongga nyo wasa u samla dami tredan ula letkem ya ke bol ke bala long habar jong ke area goalkeeper bat kumta ula sha ai da red card bat haban mino nambadan ni lekai kalau don ru ke jingi kelumar jingmot hapadengga kenhun jongga nyo wasa bat ka jing hala jongki nong kersan ka nyo wasa halor kete ke jing yo red card jong no up goal jongga kenhun jongki batang kandiat por la bujili player bat sedang ya kejingi lekai bat shimti ya kejing up goal da ulda terang sutong bat la beteng biang ya kejingi lekai kan maju gol ko jeka nam thang jese makhandai me no ba dum ni bujili pa dau da terang jese number ba life away bat dei nadu ketika por Malaysia ai red card u goalkeeper kalak tak bha ya ka kenhun nyo wasa barok kawai bat nang tei ter siter ka YBSC Shela kala thep si thep gol hadu pratli ki gol bat langba jong ki tei pratli ki gol ka YBSC Shela kan rung sha ka final game jong ka tournament ha ka tei ki juhi kamadan Try le, try. Oh. ini kembali akan YBSC Shela Kaskur kalau kita nyawa sambil ke YBSC Shela lagi
Ya, Bijay ya. Bobby. Ya, Bijay ya. Cepat. Barwahnya Nino dan Ibu Juli Pratau Kirkhar Josin Barwaan. Ayo kering. Di kembali kita kita dah final kabut kendai lagu terus si sejan. Hakak bisu skor teleskop kan ya percaya kapten Zoe Levante kita berpoin seketika gaji lekat. Tinggal kembali beratli pun di bala komunikasi kita berpoin di harga final bukan kami ada wajib sila ke bala long menonjol bala poin di sekarang final. Ya kita peluru kita terus di bala punya bahaya kan gaji kita bukan kasih. Tinggal gaji peluru ada inyo rasa ke bala wan dan sim betah kan kantor lanjungi. Kalau gaji kita kan dah dijawab gaji kita. Mereka yang sim bentar itu gaji poin itu ke semifinal. Lucu.
Hakene ke jing lekai la jidyau Adrash Thapa jonga kanhun YBSC Shela upalayo pediangnya ke khusnam Best Player of the Day.